Tata ntukusiima obulungi bwawe, tukusiima wakaire kano kujja kubaza hamu naiwe. Bayibuli negamba ngwanya kwikara mukikare kyensite kyogwanya kuliha iguru muno nuwara ikaraga mukituru kyo obusobozi bwona. Mukama ntumanya ngo mu kubaho kwawe haro ikituru kyawe Mukama kinya kutulinda. Nabwe kekiro kyati ntusaba Mukama obulinzi bwawe mwibali ya Yesu. Ebiro bitwikara mu Mukama biro bibi, ebiro bitwikara mu byomuhito. Tuhulire obulemu, tuhulire okuranga kwa obulemu, tuhulire omusisa, tuhulire okwijura kwa amaizi n'okuboga kw'enyanja, okutoira abantu kandi kwasiisa ebintu ebingi Mukama. Tuyizire kusaba obulinzi bwawe Mukama w'abakama mu biro bino ebigenda okwija. Nsaba obukomera rwaitu Mukama wange mu mezi, nsaba okwebinga kyaitu mwibali ya Yesu. Nsaba Mukama wange mu mezi twesereke hansi y'amapapa gawe. Nsaba Mukama wange twesereke okwesweka ebyoya byawe Mukama. Nsaba mwibali ya Yesu omunda y'amapapa gawe no turaye bingago mwibali ya Yesu. Mukama nsaba tulinde tuleme kutina ekintu kyono mwibali ya Yesu. Tuleme kutina ebikutinisa ebyekiro, tuleme kutina ebikutinisa ebyanyamusana, tuleme kutina enfu n'endwaire ezinyakwiraba mwirima. Mukama w'abakama nsaba mwibali ya Yesu Kristo otusweka hansi y'esagama yawe, otusweka hansi y'esagama ya Yesu, otulinde hansi y'ekituru kyawe mwibali ya Yesu. Mukama nsaba mwibali ya Yesu abandi obaraba batinisirizibwa, abandi obaramba gamba ensi yatugwera, abandi obaramba gamba ensi yona yagwa, ito tujagamba ito twimukibwa mwibali ya Yesu. Abandi obaramba tine ebikwijali amahanga, ito tujja kuba tweserekera hansi y'amapapa gawe mwibali ya Yesu. Ntujja kuba tweserekera hansi y'orukomera rwawe ayi Mukama. Ntujja kuba tweserekera hansi y'esagama ya Yesu. Otulinde Mukama KURUGA hali okutina kuona. Otulinde Mukama tutaija kutina tinisirizibwa nkaba batakukwikiriza, nkaba batakumanyire. Bayibuli negamba ito abakumanyire tuikalira hamu na iwe ombikare ebya haiguru iwe hamu na Kristo Yesu. Ai Yesu nsaba tuikaze ombikare ebyeruguru, tutatine ebyabanyamahanga batina, tutatina ebyo byabatikiriza batina, tutatina enfu, tutatina oburwaire, tutatina ebyo munyanzi gwajja kuleta. Ai Mukama nsabire emibiri yaitu erindibwiwa nyakula iguru muno. Nsaba Mukama obwongo bwaitu, entekereza yaitu erindwiwe anyakula iguru muno. Mukama ntwikiriza mwibali ya Yesu ngwe kutinisa aba batena kwikiriza tibijja kututinisa mwibali ya Yesu. Mukama ntwikiriza mwibali ya Yesu abandi obarabali mu mihito habo butamanyiwe ito tujakola tuli muhimbo omwibali ya Yesu. Ngukyabeera abana ba Misiri n'abana ba Isirayeli kuno akabali emihito yokuferwa, akabali emihito y'ebintu ebingi ebibi baitu abana ba Isirayeli abakabali Goshen ebyona batabimanye. Kuno mu ba Misiri akabali ekirima baitu mu bana ba Isirayeli akabali ekerereze. Mukama tufokere kerereze kyeito mbero beno ebigenda okwijja mwibali ya Yesu. Mukama tufokere ogwanya kukiza Mukama mwibali ya Yesu. Ntwangirwe endwaire z'omunyazi gwa Sitani akugenda nasimba abantu, endwaire za kansa ntuzangira makagaito mwibali ya Yesu, endwaire za kansa ntuzangira mibiri yeito mwibali ya Yesu, endwaire z'okufa kahikire ntuzangira mwibali ya Yesu Kristo mwana rango momezi, endwaire z'obucheke ntuzangira mwibali ya Yesu, endwaire za precious kali, endwaire ze ntuzangira mwibali ya Yesu, endwaire ze nyugunyu n'emigongo ntuzangira mwibali ya Yesu. Nsaba Mukama w'abakama otobomezi bwawe mwibali ya Yesu, obomezi obuhikire. Bayibuli negamba kwija kutobomezi kandi obomezi mbwijwire. Nsaba obomezi mbwijwire mwibali ya Yesu habo kubite tumanyiri ibara lyawe. Bayibuli negamba bona abayayete ibara lya Mukama bali juno hati ito Mukama bakwita ibara lyawe. Leka tujuno mwibali ya Yesu, leka tujuno kuruga mu ndwaire, leka tujuno kuruga mu butini bubulemu, leka tujuno kuruga mu misisa, leka tujuno
tujunwe okuruga mu kwijura kwa amaizi n'okuboga kw'enyanja. Mukama leka tujunwe okuruga hali ebyokulwanyisa eby'omunyanzigwa byona mu ibala lya Yesu. Leka tujunwe okuruga mu ndwara. Leka tujunwe okuruga mu buceke. Leka tujunwe okuruga mu bunaku n'okubulwa sente mu ibala lya Yesu. Bayibuli negamba niyo Mukama ogwanya kugabirwa, Jehova Jireh. Hati tusaba tulolere okugabirirwa kwawo mu ibala lya Yesu. Mukama ntusaba mu ibala lya Yesu. Abantu baraba babuzabuzibwa kingora henyigi zawe eziguru Mukama otusesera omugisa tubura turaguteeka nuko abantu bamanye ngo aba abanyakwesiga aba abanyakusaba tubasobora kubanka batakusaba Mukama aba bakwesiga Mukama tubasobora kubanka batakwesiga Mukama hati twe tukwesiga Mukama tuli omwiheri yawo Mukama wabakama turolerwe nk'abana bawo mu ibala lya Yesu tulinde nkoko linda abana bawo Mukama tuho omugisa nkoko abana bawo mugiso mu ibala lya Yesu tuyimuche Mukama kandi otufole bagayiga nkoko abana bawo mugiso mu ibala lya Yesu Mukama Bayibuli negamba ngo abantu ababi tubasobora kuhabana babo enjoka obasabe kyenyanja rundi kubahibale obasaba mugati nawe kiyo Mukama iyo Mukama w'iguru n'ensi Mukama niwe Mukama wabyone bere munsi muno nsaba mu ibala lya Yesu yito abana bawo Mukama otuserure birungi otuserure bikuru otuserure byamani otomugisa mbiro bino mu ibala lya Yesu Kristo abantu baraba mbabura mbayiruka kuruga munsi garuka mwendi ebintu bibasobire ai Mukama leka turoro oburungi bwawe leka turolo embabazi zawe leka turolo obuso bwawe Mukama mbwakira abomezi bwaitu mu ibala lya Yesu Mukama ayito n'abenju zaitu tubajja kurora ebizibu mu ibala tutujja kurora muhito mu ibala lya Yesu yito n'abana baitu tutujja kurora muhito mu ibala lya Yesu yito n'abazaire baitu tutujja kurora muhito mu ibala lya Yesu abandi baramba cheka yito tujja kunyeto mu ibala lya Yesu abandi baramba keha yito tujja galeho mu ibala lya Yesu abandi baramba fisa yito tujja kutungitungo erabura na haturali mu ibala lya Yesu sente kiro kyato mu ibala lya Yesu nzija kufoka nyingi mu lyahuro lyaitu ntujja kugeza Mukama ntujja kuyamba aba batayina Mukama kandi tunyumiza ibala lyawe habwebe byotukoliro mu ibala lya Yesu ekiro kyato ntukugeza Mukama ntunyumiza ibala lyawe habokuba Mukama tuwesera ibala lyawe kandi abona abanyakwita ibala lyawe bali junwa Mukama ntuikiriza ntujunwa ekiro kyato mu ibala lya Yesu Mukama ntujunwa kuruga kubona kwensi ntujunwa yitwe enju zaitu swekero sagama ya Yesu emisesa terizika mu ibala lya Yesu okwijura kwa mezi tukulika mu ibala lya Yesu Mukama bomezi bwaitu swekero sagama ya Yesu tutujja kuitwa ebyo munyanzi gwatwekero mu ibala lya Yesu Mukama webala abo kututwekera bamalayika bawe mbaja kutwetororo mu ibala lya Yesu mbaja kutwetororo nyamusana nekiro bamazira kutwetororo nyamusana nekiro mu ibala lya Yesu bamalayika abarwani bamalayika abebitara bamalayika abanyakuturwanira bali habo mezi bwaitu mu ibala lya Yesu webale Mukama habo kuba tukolire bingi webale mwoyo arukwera habo kuba notwegesa kusaba notwegesa kurwana obulemo mu kusaba notwegesa kusoma ekigambo kyawe nugomanano ekigambo kyawe ntujja kisereka mu mitima yaitu nuko tuleme kusisa Mukama mu bwira buno ntujja kurubatira mu kuhikira Mukama ombwira buno abantu barabane baiba ito tutujja kuiba habwakini tuiba kunu isito omwiguru nuwe Mukama w'ebintu byone ebyo munsi habwaki tuiba kandi tunyaga kunu isito omwiguru nuwe Mukama w'ente zona hali obusozi bwona ensozi obukumi habwaki tuiba habwaki tunyaga kunu Mukama w'ito omwiguru nuwe asese anagenjura nuwe aleta itungo Mukama ekiro kyato mu ibala lya Yesu tugabiro mu ibala lya Yesu tugabiro Mukama wabakama tulindiririwa ahitata tulindiririwa ai Mukama kinguro idisa lyawe liguru otusesera omugiso mu ibala lya Yesu teko omukono gwabo omezi bwaitu tuheba omugiso mu ibala lya Yesu Mukama nindoro omukono gwabo omezi bwaitu nindoro omugisa gwabo omezi bwaitu omugiso gwa sente omugiso ogwitungo omugiso gw'obomezi omugiso gw'obomezi obukwegondesa omugiso gw'obomezi obutaina burwaire ababeire barwaire nobakizo mu ibala lya Yesu habo kuba tumanyire ngudiyo Mukama nyakutukiza ukatume ekigambo kyawe wakize endwaire zaitu Mukama hewe kitindisi wanyakula iguru muno osemerire Yesu Kristo ntwesweke sagama yawe Mukama wabakama ntwesereka hansi esagama yawe omnyanzi gwati yatwikeho stane na emizimu yona tejja kutukaho mu ibala lya Yesu habo kuba Yesu Kristo no Mukama weitu webale Mukama nyumizibo hewe kitindisa
webale abomuhimba omwomezi waitu, webale abomuhimba mu maka gaitu, webale abomuhimba mu mirimo yaitu, webale mukama ukatuyira omugisa. Bibyona tusabire ntwikiriza mukama ngo ohulire kusaba kwaitu kandi otuhire omugisa mu byone bitukukora, mu byone bitukukora mukama otuhire amaani, otuhire omugisa, otuhire okwegonza, otuhire omuhimbo. Hakabiri byona tusabire ntusima kuraba mwibali ya Yesu Kristo mukama waitu. Amina. Webale Yesu, webale mukama, webale abwembabazi zawe. Amina.